Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Nongeye kubasuhuza mbaye ikaze muri gahunda y'umunsi mu itangazamakuru ya none tariki 16 z'ukwa gatandatu kwa 2026. U Rwanda rwabaye ruhagaritse kubaka imidugudu y'ikitegererezo. Naho urubanza rwa Ingabire Victoire rushobora gushyirwa mu muhezo. M23 yatangaje ko iteganya kugeza ubuyobozi bwayo mu mujyi wa Beni. Umujyanama Moise Katumbi yatangaje ko vuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hazavuka Repubulika y'abavuga igiswahili. General Muhoozi Kainerugaba we yumviye umugore we maze yemera gufungura umunyamategeko wa Besigye. Muri Central Africa igisirikare cy'iki gihugu cyamaganye amakuru agishinja gushaka guhirika ubutegetsi. François Bozize wayoboye Central Africa we yatangiye kuburanishwa mu nkiko. Igihugu cya Suède cyo cyemeje itegeko ry'imyitwarire myiza rigamije kwirukana bimukira bitwara nabi. Uyu munsi 97% by'abaguzi bose bamenyera kuri internet amakuru yaho bagura ibicuruzwa byose bagura. Niba amakuru kuri business yawe ari ahandi hantu hatari kuri internet, ubwo urashakira abakiriya aho batari. Reka mbivuge neza, niba udakorana na Afrinovators mu kumenyekanisha business yawe, urashakira abakiriya aho batari. Uyu munsi Afrinovators ifite promotion yitwa Toto Digital Promo. Hano tukubakira website nziza kandi igezweho yabya business isanzwe, e-commerce, NGO, amashuri, ibigo bitanga service n'ibindi. Tugukorera Google profile itanga amakuru yose kuri business yawe, tukaguha na domain name nka .rw.com cyangwa se .org. Ikiruta byose ariko tukwinjiza muri huza.rw. Uru ni urubuga rufasha business zo mu Rwanda kuboneka ndetse no kumenyekana kurushaho. Aha ni abakiriya bashya bashobora kukubona. Niba ibi byose ubifite kuri huza.rw, tuguhigerageza cyangwa se trial y'amezi 3 nta kiguzi. Gushyiraho business yawe ku buntu. Urashaka gutangira? Hamagara cyangwa wandika ubutumwa kuri WhatsApp kuri 07 85 73 70 cyangwa usure y3.huza.rawa. Wanadusuraho dukorera i Nyarugenge mu mujyi mu nyubako ya TCB mu muryango nimero F1B inyuma ya Centenary House, ni hafi ya Simba Supermarket. Mwiriwe boss. Mwiriwe. Nitwa Karangwa ndi umukomisiyoneri hano muri quartier. Karangwa biteze. Ni byiza ni byiza. Nakomeje kubabona mutembera hano mwaba mushaka ikibanza cyo kugura inzu yo kugura cyangwa gukodesha. Arebye ufite se? Yego ndabifite hano mwaza nkakwereka. Dore hano hari inzu, niriya ni inzu ariko hariya hari kibanza na hararugore kibanza gifite metero kare 380. Kompo naho uri kunyereka mu manegeka. Urabona hana haturangewe. Deka gusiragizwa n'abakubeshya ko bafite imitungo igurishwa. Deka nkurangire B Consultant Limited niyo yonyine gufasha kugura, kugurisha no gukodesha inzu, ibibanza, gupima no gukata ibibanza, gupima ubukomere bwa beton, gukora plaza amazu n'inyigo z'imishinga itandukanye, kubaka inzu, finissage. B Consultant kandi nakugezeho ibikoresho by'ubwubatsi, tukanagufasha gushaka ibyangombwa by'ubutaka na autorisation de bâtir. Akarusho muri B Consultant tubafite ibibanza mu masite atandukanye bifite autobatir, ugahita utangira umushinga wawe kubaka ako kanya. Abari muri diaspora namwe mwatwoherereza plaza inzu mukeneye cyangwa tukazibakorera, ubundi mukaza mutaha inzu zanyu. Abagana B Consultant Limited muri iyi minsi bakeneye imbata z'amazu no kubashakira ibyangombwa byo kubaka, izo service zombi twazigabanyijeho 40%. Gana B Consultant mudushinga imishinga yanyu, ubundi muzadushimira nyuma. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 07 84 73 33 41 cyangwa mukatwandikira kuri email bconsultant23@gmail.com. ku mbuga nkoranyambaga zacu zose nka YouTube, X, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, hose ni B Consultant Limited. B Consultant dukorera mu mujyi wa Kigali ahitwa Norvege. Dukora n'ubunyamwuga n'ubunyangamugayo. Mayikaze muri amakuru arambuye duhereye kuri Perezida Nyasimbe ushimira ingufu Kagame akomeje gushyira mu guhuza abanyafrika. Perezida Fore Esozima Nyasimbe yashimiye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abayobozi Perezida wa Nigeria Olusegun Obasanjo kuba baritabira inama yiga ku bwikorezi bwo mu kirere ku mugabane wa Afurika izwi nka Africa Air Transport Convention and Exhibition yabereye i Rome muri Togo kuwa mbere. Mu butumwa yanyuze kuri X kuri uyu wa kabiri, Perezida Fore Nyasimbe yagaragaje ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Olusegun Obasanjo ari abantu bakomeje guharanira kwishyira hamwe kw'abanyafrika ndetse no gukorana. Ati ndashimira byimazeyo umuvandimwe wanjye n'inshuti Perezida Paul Kagame kimwe n'uwahoze ari Perezida Olusegun Obasanjo kubera ko bari i Rome mu gufungura ku mugaragaro inama ku bwikorezi bwo mu kirere n'imurika bikorwa muri Afurika ya 2026. Gukomeza guharanira kwabo ubumwe bwa Afurika no kwishyira hamwe bifite akamaro kanini muri iki giterane. Perezida Nyasimbe yakomeje agaragaza ko ikirere
kirere cya Afurika kitagomba kubonwa gusa nk'ahantu ho kunyura, ahubwo ko ari umusemburo w'ingenzi mu kugenda ubucuruzi, guhatana n'ubusugire bw'umugabane wa Afurika. Ku ruhande rwe, Perezida Paul Kagame mu ijambo rye muri iyi nama yagaragaje ko kuba u Rwanda rwarakuriyeho viza abanyafurika bose no korohereza abarwinjiramo byatanze umusaruro ukomeye haba mu bucuruzi no mu bukerarugendo, asaba n'ibindi bihugu bya Afurika kubigenza bityo. Perezida Kagame kandi yavuze ko isoko rusange ryakora neza ari uko amategeko n'amabwiriza byubahirijwe mu bihugu bitandukanye, agaragaza ko urwego rushinzwe kugenzura no kuyobora iyi mirimo ruhari, ko igisabwa ari uko ibihugu byose byarushyigikira, kandi ibyo byose bikaba bikwiriye no kubahiriza ibijyanye n'amategeko agenga viza. U Rwanda mu bihugu 15 bizaba bifite ubukungu bwihuta kurusha ubundi ku isi mu 2026. Nubwo ikigega mpuzamahanga cy'imari giherutse kugabanya imibare izamuka ry'ubukungu ku bihugu bimwe na bimwe bya Afurika, uyu mugabane urakihagazeho mu kuyobora ibihugu bizagira ubukungu bwihuta kurusha ibindi ku isi muri uyu mwaka. Raporo y'iki kigega igaragaza ko Afurika ifitemo ibihugu 12 muri 15 bya mbere biteganyijwe kuzagira izamuka rikomeye ry'ubukungu, aho u Rwanda narwo ruri kuri urwo rutonde. U Rwanda rukomeje gushimwa ku rwego mpuzamahanga kubera uburyo rwashyize imbaraga mu guteza imbere serivisi, ikoranabuhanga, ubukerarugendo, ibikorwa remezo ndetse no guteza imbere ishoramari. IMF iteganya ko izi gahunda zizakomeza gufasha ubukungu bw'u Rwanda kuzamuka ku muvuduko ushimishije mu 2026, kuko igaragaza ko ubukungu bw'u Rwanda buzazamuka ku gipimo cya 7.2%. Ibindi bihugu bya Afurika biri kuri uru rutonde ni Senegal, Niger, Ethiopia, Benin, Cote d'Ivoire, Ghana, Tanzania, Uganda, Djibouti, Libya, Togo na Zambia. Hanagaragaraho kandi ibihugu bike byo hanze ya Afurika birimo igihugu cya Guyana cyo muri Amerika y'Amajyepfo gikomeje kuzamuka kubera ubukungu bushingiye kuri peteroli. Naho u Rwanda rwabaye ruhagaritse kubaka imidugudu y'icyitegererezo. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Yusufu Murangwa yatangaje ko umushinga w'imidugudu y'icyitegererezo wamaze iminsi ushyirwa mu bikorwa n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe guteza imbere imiturire wabaye uhagaritswe kugira ngo uvugururwe, kuko hari igihe hubakwaga inzu ariko bikagaragara ko atari zo abaturage bari bakeneye. Yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na Komisiyo y'Ingengo y'Imari n'Umutungo bya Leta mu Nteko Ishinga Amategeko kuri uyu wa kabiri mu gusuzuma umushinga w'itegeko rigena ingengo y'imari ya 2026 na 2027. Depite Mukandanga Speciose yagaragaje ko hari imishinga 35 yari mu ngengo y'imari y'umwaka ushize yagabanyirijwe ingengo y'imari, indi ntiyagaruka mu mushinga w'ingengo y'imari utaha. Yagaragaje ko imishinga ibiri itaragarutse mu ngengo y'imari ari umudugudu w'icyitegererezo mu bice bya Nyagatare, Gicumbi na Musanze wagombaga gushyirwa mu bikorwa n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe guteza imbere imiturire, wari mu mbanziriza mushinga ugenewe miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda, ariko kuri ubu kabutarimo, ndetse n'uwa Wash muri Gisagara wari ufite miliyoni 312. Ati iyo mishinga no mu ngengo y'imari dusoza yari isanzwe irimo yarahawe ingengo y'imari, bivuga ko yari gushyirwa mu bikorwa. Ati iyo mishinga yo no mu ngengo y'imari dusoza yari isanzwe irimo yarahawe ingengo y'imari, bivuga ko yari iri gushyirwa mu bikorwa. Nkabanagize impungenge nibaza kuri iyo yaba yaravuyemo itaragarutse muri uyu mushinga w'itegeko ari ibiri wa Gisagara na IDP Model Village. Nkibaza niba nta guhungabana bishobora kugira ku bikorwa byari byaratangiye. Imidugudu y'icyitegererezo ituzwamo abaturage benshi barimo bavuye mu miturire ishyira ubuzima bwabo mu kaga, abimuwe hagiye gukorerwa ibindi bikorwa by'inyungu rusange ndetse n'abandi. Minisitiri Murangwa yasobanuye ko hari imishinga imwe yigwa igatangira, ariko icyiciro cya mbere kikajya kurangira ubona yarizwe nabi, imwe ikarangira cyangwa hagakorwa icyiciro kimwe, ibindi bikazakorwa nyuma hamaze kunozwa icyerekezo. Ati imidugudu y'icyitegererezo twabonye ko dushobora kubikora neza kurushaho, icyambere bikaba byiza kandi bigahenduka. Hari igihe tubona ko hari igihe twubaka inzu bikamera nkaho atari zo abaturage bakeneye, kandi hari izindi serivisi abaturage bakeneye kandi tuba tutateganyije. Rero turimo gukora isuzuma n'icyerekezo kindi kijyanye na IDP Model Villages. Ibarura rusange ry'abaturage ryo mu 2022 rigaragaza ko abanyarwanda 65% batuye mu midugudu. Kuva 2017 kugeza 2024 hubatswe imidugudu 87 ituzwamo imiryango irenga 17,000. Kuri ubu u Rwanda rufite imidugudu y'ibyitegererezo isaga 250 ndetse yiyongereye cyane kuva mu 2017. Urubanza rwa Ingabire Victoire rushobora gushyirwa mu muhezo. Urukiko rukuru rwagaragajwe impamvu Ingabire Umuhoza Victoire yatanze asaba kwiburanisha ku rubanza aregwamo n'ubushinjacyaha ritakomeza, kuko akeneye guhabwa iminsi yo kuganira na bagenzi be bariganwa zitatuma urubanza ruhagarara. Rwemeza ko ruzakomeza ariko hakabanza iburanisha ry'ibanze. Nubwo impamvu Ingabire yari yatanze urukiko rutaziha agaciro, rwamuhaye amasaha make yo kuba yaganira na bagenzi be bariganwa muri dosiye imwe mu cyumba cy'iburanisha. Nicyemezo urukiko rwafashe kuri uyu wa kabiri saa 7 rwerekana ko urubanza rugomba gukomeza ku wa gatatu tariki ya 17 z'uku kwezi. Ingabire Victoire akurikiranwa ibyaha byo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi, guteza imvururu, kugira nabi ubutegetsi buriho, gukwirakwiza amakuru atariyo cyangwa icengeza amatwara rigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga, gutangaza amakuru y'ibihuha, gucura umugambi wo gukora ibyaha byo kugira nabi ubutegetsi buriho n'icyo kwigaragambya. N'ibyaha bishingiye ku mahugurwa yahawe abayoboke b'ishyaka ritemewe mu Rwanda rya Dalfa Umurinzi mu 2021, aho bahugurwaga n'abanyamahanga hifashishijwe igitabo cyitwa Blueprint for Revolution cyanditswe n'umunya Serbia Srdija Popovic.
abari bitabiriye amahugurwa bari bayobowe na Sibomana Sylvain ufatwa nk'umuhuzabikorwa wayo, akaba aribo bareganwa na Ingabire Victoire. Ingabire yagaragaje urukiko ko akwiye kubanza kwemererwa guhura na bagenzi be bareganwa kugira ngo abashe kwiregura. Yavuze ko impamvu ari uko ubushinjacyaha bumurega bimwe mu byaha bifitanye isano n'amahugurwa kandi atarayitabiriye, bityo ko akeneye kumenya ibyayabereyemo kugira ngo abashe kwisobanura. Perezida w'inteko iburanisha uru rubanza Ingabire Blaise yasobanuye ko tariki ya 17 z'uku kwa gatandatu urukiko rurahera ku iburanisha ry'ibanze hagamijwe gusuzuma no kureba ibibazo byose bishobora gukoma mu nkokora imigendekere y'urubanza. Ingingo 125 y'itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha iteganya ko iyo ibona bikenewe inteko iburanisha imaze kubyumvikana na perezida w'urukiko ishobora kwemeza ko iburanisha ry'urubanza ryabanzirizwa n'iburanisha ry'ibanze hakagenwa n'igihe rizabera. Iyo ngingo inateganya ko iburanisha ry'ibanze ribera mu muhezo kandi urukiko rugatanga umurongo w'ibiza kuganirwaho muri iryo buranisha ry'ibanze nyuma yo kubyumvikanaho n'ababuranyi. Mu gihe cy'iburanisha ry'ibanze urukiko rushobora gusuzuma ibijyanye n'iyakirwa ry'urubanza n'izindi nzitizi zishobora gutuma urubanza rudakomeza mu mizi cyangwa zikarukerereza. Ubushinjacyaha bugaragaza ko nta tegeko riteganya ko uregwa agomba kuburana ari uko abonanye nabo bareganwa. Bwanagaragaje ko kubera imiterere ya dosiye abaregwa batahabwa uwo mwanya mu gihe bahabwa uburenganzira bwo kunganirwa no kuvugana n'abanyamategeko babo. Undi mushinjacyaha yabwiye urukiko ko Ingabire asangiye abunganizi na bagenzi be, bityo ko ibyo bateguye bajya babimugezaho binyuze mu bunganizi, ariko Ingabire abitera utwatsi avuga ko nawe hari ibyo agomba kubaza no kumenya ku giti cye. Ingabire abajijwe n'umucamanza niba koko yumva ataburana atabanje kuvugana na bagenzi be, yahise agira ati birasaba ko mpura na bagenzi banjye bansobanurire ibyabereye mu mahugurwa. Ibyo bintu byakozwe bite, mu buhe buryo, mu ruhe rwego, menye ko ngomba kwiregura. Maître Gatera Gashabana yagaragaje ko uregwa yarakwiye guhabwa amahirwe ari gusaba kugira ngo ashobore gutegura urubanza yarezwe mu bwisanzure. Umucamanza yaje kwambura uyu mwavoka ijambo akiri kuvuga, undi akomeza kuvuga agaragaza ko ubushinjacyaha buhabwa umwanya wisanzuye ariko bo ntibawuhabwe. Umucamanza yahise ategeka ko bandika ko Maître Gatera Gashabana asuzuguye urukiko bitewe n'amagambo yaravuze. Maître Gashabana yahise asaba ko bakwemererwa iburanisha ry'ibanze rikazasuzumirwamo ibibazo byose bihari imbere y'uko ubushinjacyaha butangira gusobanura ibyo burega umukiriya we. Kubijyanye n'ibibazo Ingabire yagaragarije urukiko rwagaragaje ko ibyo avuga nta gihamya cy'uko koko yimwe ubwo burenganzira, kandi ko mu buryo bwo gukemura ikibazo niba gihari mu mikoranire n'izo nzego Ingabire yagejejeho ikibazo RCS na Minijiste rusanga ibibazo byavuzwe bitahagarika iburanisha. Kubijyanye no kuvugana nabo bareganwa, umucamanza atanze igice cya nyuma ya 7 n'igice cyo kuba cyakoreshwa bakaganira kuri dosiye yabo. Ingabire Victoire yahise avuga ko igihe yaba hawe ari gito kandi ko atiteguye kuba yakwicarana nabo uyu munsi kuko hari dosiye zijyanye n'urubanza atarategura. Yasabye ko mu gihe baba batarangije kuvugana bakwemererwa iminsi 4 yari yasabye, ariko umucamanza amwibutsa ko ibyo umuburanyi asabye urukiko byose atari ko abyemererwa. Umucamanza ati ibyiza byose umuburanyi avuga siko urukiko rubyemera. Ukuri nuko urubanza ruzakomeza ejo. Biteganijwe ko urubanza rukomeza tariki ya 17 z'uku kwezi aho rushobora gushyirwa mu muhezo kuko ari itegeko rivuga ko iburanisha ry'ibanze. Mu kanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agents bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment, tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 0339. Ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa3.iremetravel.rawa. Ubu twamaze kubibona twese, kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda ni iz'abamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100, naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited
ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka, kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba iza Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho, bagukorera depannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe, batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo i Gikondo mu mujyi wa Kigali ni Nyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Makuru avugwanze y'u Rwanda, AFCM 23 yavuze ko iteganya kugeza ubuyobozi bwayo IBEN. Umuhuzabikorwa wa AFCM 23 Kone Nanga yavuze ko uyu mutwe ufite umugambi wo kwimurira ibikorwa byawo by'ubuyobozi mu mujyi wa Beni nyuma yo gufata no kugenzura ibice byinshi byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagaragaje ko Beni ifite akamaro gakomeye mu rwego rwa politike, umutekano n'ubukungu, bityo ikaba ishobora kuba icyicaro gikurikira cy'ubuyobozi bwa AFCM 23. Iyo mvugo ya Nanga ije mu gihe AFCM 23 ikomeje kwagura ibice igenzura no gushimangira inzego zayo z'ubuyobozi mu turere yafashe. Hari abasesenguzi babona ko kwimurira ubuyobozi IBEN byaba intambwe yo kugaragaza ko AFCM 23 yifuza kugenzura akarere kagutse kurushaho ndetse no kongera imbaraga zayo muri Kivu y'Amajyaruguru. Gusa kugeza ubu nta makuru arambuye Kone Nanga yashyize ahagaragara ku buryo uwo mugambi uzashyirwa mu bikorwa cyangwa igihe nyacyo uzatangirira. Beni ni umujyi mu majyaruguru ya Kivu y'Amajyaruguru, uherereye hafi ya Uganda kandi ni inzira ikomeye ihuza uburasirazuba bwa Kongo n'ibindi bice by'igihugu. AFCM 23 niramuka yimuriye ibikorwa byayo by'ubuyobozi muri Beni, bizaba bivuze ko yifuza kwagura ububasha bwayo ikava gusa muri Goma no mu nkengero zayo, ikaba ishaka kugenzura inzira z'ubucuruzi zihuza Uganda na Kongo, ikaba inashaka kandi kwegera intara ya Ituri n'umujyi wa Kisangani mu rwego rwa gisirikare. Tukivuga kuri Ituri, General Major Gabi Kasongo yatangiye kumugaragara inshingano zo kuyobora iyi ntara. Uyu muyobozi mushya wa gisirikare yiyemeje gushyigikira icyerezo cya Perezida Tshisekedi cyo guteza imbere amahoro n'ubumwe bw'abaturage. Mu ijambo aje kubitabiriye umuhango, General Major Gabi Kasongo yashimiye Perezida Tshisekedi, amugaragaza nk'umurinzi w'ubusugire n'ubwigenge bw'igihugu. Yanamushimiye ku bikorwa byo kugarura amahoro mu gihugu hose. Yashimangiye ko amabwiriza ya Perezida ajyanye no kubanisha neza abaturage no gushimangira ubumwe hagati y'abaturage n'amoko atandukanye ari yazaba inkingi y'ubuyobozi bwe muri Ituri. Kasongo asimbuye Lieutenant General John Ruboya wari waratangiye kuyobora iyo ntara tariki ya 10/5 mu 2021 nyuma y'itangazwa ry'ibihe bidasanzwe by'umutekano muri Ituri no muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni icyemezo cyari cyafashwe binyuze mu iteka rya Perezida ryo ku itariki ya 3/5 2021 ryavanaga ububasha ku bayobozi b'abasivile rikabushyira mu maboko y'abasirikare kubera ikibazo cy'umutekano muke cyari gikomeje kwiyongera muri Ituri. Ihererekanya ry'ubuyobozi ribaye mu gihe gikomeye cyane kuko intara ya Ituri yugarijwe n'icyorezo gishya cya Ebola kizwi ku izina rya bundi buryo. Iyo ntara yonyine imaze kugaragaramo abantu 738 banduye muri 808 bamaze kwemezwa mu gihugu hose, bivuze ko abarenga 91% by'abanduye Ebola babonetse muri Ituri. Iki cyorezo cyanageze mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Kuva cyatangazwa tariki ya 15 z'ukwezi gushize kwa gatanu, abarwayi 48 bamaze gukira binyuze mu bukangurambaga bw'iminsi 32 bwo guhashya iki cyorezo bwatangijwe na leta. Uretse ikibazo cy'ubuzima, Ituri ikomeje no guhangana n'ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro byatumye abantu barenga 1 miliyoni bava mu byabo mu myaka 20 ishize, mu gihe abaturage b'iyo ntara bagera kuri 8 miliyoni. Guverineri mushya wa Ituri agiye guhura n'ibibazo bibiri bikomeye: kugarura umutekano no guhuza ibikorwa byo kurwanya iki cyorezo gikomeje guteza impungenge ku rwego mpuzamahanga. Naho umujyanama wa Moise Katumbi yatangaje ko vuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hazavuka Repubulika yavuga Igiswahili. Umujyanama wa politike Moise Katumbi Chapwe Patrick Mundeke yatangaje ko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hashobora kuvuka igihugu gishya cyiswe Repubulika y'abavuga Igiswahili mu gihe Perezida Tshisekedi yakomeza gahunda yo guhindura itegeko nshinga. Ibi Patrick Mundeke yabivugiye mu kiganiro yagiranye na Kivu Morning Post, aho yanenze bikomeye umugambi wa Perezida Tshisekedi wo guhindura itegeko nshinga, avuga ko ushobora guteza amacakubiri no gushyira igihugu mu nzira y'ubucakara bwa politike. Ati vuba cyane Repubulika yunze ubumwe y'abavuga Igiswahili izavuka, nabwo n'uburenganzira bw'abaturage bo mu burasirazuba babishaka. Amabendera ya Repubulika nshya y'uburasirazuba ari gucapwa, izahuza intara za Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, Maniema na Ituri. Patrick Mundeke yavuze ko gukomeza gahunda yo guhindura itegeko nshinga bishobora gutuma bamwe mu banyapolitike n'abaturage bahitamo inzira yo kwigenga cyangwa gutandukana n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ati guhindura itegeko nshinga bihita bingana no gucamo ibice igihugu. Uko Tshisekedi azagenda arushaho kujya mu busazi, niko natwe tuzarushaho kujya mu bundi busazi, kandi dufite ubushobozi bwo kubikora, we nta bufite. Ibyo bivuze ko tuzacamo igihugu mo kabiri, muzabibona. Patrick Mundeke yanavuze ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi batazaterwa ubwoba n'igitutu cya leta, ndetse ko biteguye kurengera itegeko nshinga ririho nubwo byabasaba gufata intwaro.
aya magambo aje mu gihe impaka kwihindurwa ry'itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje gufata indi ntera. Kuwa mbere tariki ya 15 z'uku kwezi Sena ya Kongo yemeje umushinga w'itegeko ugamije gutegura amatora y'akamaramaka, intambwe ifatwa nk'ingenzi mu nzira yo guhindura cyangwa kuvugurura itegeko nshinga. Abashyigikiye umushinga bavuga ko ugamije guha abaturage ijambo ku hazaza h'amategeko shingiro y'igihugu, mu gihe batavuga rumwe n'ubutegetsi bawufata nk'inzira ishobora gutuma Perezida Tshisekedi yongera imbaraga mu butegetsi bwe cyangwa akagira ibyo ahindura mu nyungu za politike. Moise Katumbi n'ihuriro rye rya politike bari mu majwi akomeye arwanya uwo mushinga. Patrick Mundeke, umujyanama Moise Katumbi, yatangaje ibi mu gihe umutwe wa FCM23 ugenzura ibice byinshi byo mu burasirazuba bwa Kongo nawe uheruka gutangaza ko itegeko nshinga nirihindurwa uzahita utangaza ukwigenga kw'ibice ugenzura, ukaba wanongeyeho ko ugiye kwimurira ibirindiro muri Ituri. Muri Uganda, General Muhoozi yumviye umugore we yemera gufungura umunyamategeko wa Besigye. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda akaba n'umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, General Muhoozi Kainerugaba, yatangaje ko yumviye umugore we wamusabye gufungura umunyamategeko w'umunyapolitike Dr. Kiza Besigye witwa Elias Lukwago. Elias Lukwago wabaye meya w'umujyi wa Kampala igihe kirekire yatawe muri yombi n'abasirikare mu mutwe w'ingabo zidasanzwe tariki ya 15 z'uku kwezi hashingiwe ku ibwiriza ryatanzwe na General Muhoozi. Yaziraga ko yashakaga ko urukiko ruhamagaza General Muhoozi kubera ko yari amaze iminsi avuga ko azashimuta Besigye ufungiwe ibyaha birimo kugambanira igihugu akanamugirira nabi. General Muhoozi yatangarije ku mbuga nkoranyambaga ko azafunga umusazi ushaka gusaba urukiko kumuhamagaza, amufungire mu gice cyo hasi cy'inyubako, amubabaze ku buryo atazongera kumwubahuka. Ubwo abasirikare bari bamaze gufata Lukwago, General Muhoozi yashyize ku mbuga nkoranyambaga uruhererekane rw'ubutumwa agaragaza ko uyu munyamategeko ari gukubitirwa bikomeye afungiwe kandi ko ari kwicuza. Hari ubutumwa bwa General Muhoozi bugira buti: "Ntewe ishema n'ububabare n'uburibwe bwose ndi gutera umunyabyaha Lukwago." Ihuriro ry'abanyamategeko muri Uganda ryamaganye ifungwa rya Lukwago, rigaragaza ko ari igitero cyagabwe ku mwuga wabo. Ryasabye ko Elias Lukwago afungurwa byihuse, ariko General Muhoozi yasubije ko ibyo atabyitayeho. Kuri uyu wa kabiri General Muhoozi rero yatangaje ko agiye kurekura Lukwago amwoherereze polisi bari imukurikirana. Mu bundi butumwa yasobanuye ko umugore we ari wamusabye kurekura uyu munyamategeko. Ati: "Umugore wanjye nkunda Charlotte yanyemeje ko mfungura umunyabyaha Lukwago, ndamurekura kubera urukundo mukunda, umugore wanjye." Dr. Besigye yafatiwe muri Kenya mu kwa 11 2024 ashinjwa gutegura umugambi wo gukura Perezida Museveni ku butegetsi akoresheje intwaro. Elias Lukwago ari mu banyamategeko bamwunganira kuva icyo gihe. Muri Centrafrica, igisirikare cyamaganye amakuru agishinja gushaka guhirika ubutegetsi. Ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cya Centrafrica bwamaganye bwivuye inyuma ibirego bibushinja kuba mu mugambi ukekwaho guhirika ubutegetsi buriho. Hashize iminsi itari mike ubutumwa bukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu mitwe imwe ya politike buvuga ko ari umugambi wo kugerageza guhungabanya abayobozi. Ni amakuru igisirikare kivuga ko ari ibinyoma kandi bidafite ishingiro. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara, ubuyobozi bukuru bw'ingabo bwamaganye ibyo birego buvuga ko ari ugusebanya, ibinyoma kandi bishingiye ku makuru y'ibinyoma nk'uko RFI bivuga. Ubuyobozi bw'ingabo bwemeza ko ibyo birego bigamije kubasiga icyasha ndetse no guhindanya isura y'ubuyobozi bwabo ndetse no guhindanya isura y'umuyobozi wabo General Zefrin Mamadou no gutesha agaciro umuhate wo kongerera ingufu ingabo za Repubulika ya Centrafrica. Etat Major ya Centrafrica yongeye gushimangira ko iri inyuma y'inzego za Repubulika kubahiriza itegeko nshinga no kubindahemuka kuri Perezida wa Repubulika akaba n'umugabo w'ikirenga w'ingabo Faustin Archange Touadera. Mu guhangana n'ikwirakwizwa ry'ibihuha, igisirikare cyahamagariye abaturage kuba maso no kwifata kugira ngo hirindwe ko bakoreshwa mu guhungabanya umutekano w'igihugu. Societe civile iragaragaza impungenge zayo kandi irahamagarira abayobozi gukomeza kuba maso. Yizera ko igihugu cyababaye bihagije kandi ikabona ko kugerageza guhirika ubutegetsi bitemewe. Hagati aho biravugwa ko ahafunguwe iperereza ry'ubucamanza kugira ngo hamenyekane abakoze iby'ubuyobozi bw'ingabo buvuga ko ari ibikorwa by'ibyaha by'ikoranabuhanga. François Bozize wayoboye Centrafrica we yatangiye kuburanishwa. Urukiko rushyigikiwe n'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Centrafrica rwatangiye kuburanisha adahari François Bozize wahoze ari perezida w'icyo gihugu ukekwaho ibyaha byibasiye inyoko muntu byakozwe hagati ya 2009 na 2013. Bozize w'imyaka 79 yafashe ubutegetsi mu 2003 binyuze muri coup d'etat aza kubuhirikwaho mu 2013. Kuva mu kwezi kwa gatatu mu 2023 aba mu buhungiro muri Guinea Bissau. Ibyaha akurikiranyweho bivugwa ko byakozwe n'abari mu nzego z'umutekano ze, bikaba birimo ubwicanyi, kuburirwa irengero, iyicarubozo n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Nubwo François Bozize atari imbere y'urukiko, batatu mu bahoze ari abasirikare bakuru be Eugene Barre, Vian Semdilo na Firmin Junior Danboy bafungiye muri Centrafrica bakaba bategereje kuburana. Uru rubanza ruri kuburanishwa n'urukiko mpuzamahanga rwihariye rwa Centrafrica rukorera ibanki. Ni urukiko rugizwe n'abacamanza bo muri Centrafrica n'abanyamahanga. Kwezi kwa kabiri kwa 2024 uru rukiko rwasohoye impapuro zo guta muri yombi Bozize nyuma y'iperereza ku byaha bishobora kuba byarakozwe n'abari mu mutwe warindaga perezida muri gereza z'abasivile no mu kigo cya gisirikare cya Bosembel. Abacamanza bavuze ko hari ibimenyetso bikomeye bishobora gutuma Bozize abazwa ibyaha nk'umuyobozi wari ufite ububasha kuri abo basirikare. Bozize yahiritswe n'inyeshyamba za Seleka zigizwe ahanini n'abayisilamu bituma igihugu cyinjira mu ntambara. Nyuma yashinze umutwe wa Anti-Balaka wiganjemo abakristo n'abemera imyemerere gakondo agamije kugaruka ku butegetsi.
dusoreza amakuru kuri Suwede yemeje itegeko ry'imyitwarire myiza rigamije kwirukana abimukira bitwara nabi. Inteko ishinga amategeko ya Suwede yemeje itegeko ryemerera abategetsi kwambura abimukira uruhushya rwo gutura muri icyo gihugu hashingiwe ku myitwarire mibi, nko kuba umuntu afite amadeni atarishyura, gukora akazi utarakamenyekanishije cyangwa kugirana isano n'imitwe y'abezanguni nk'uko bitangazwa na Reuters. Iryo tegeko rireba impushya zigitegereje kwemezwa ndetse n'izamaze gutangwa riri muri gahunda ngari yo gukaza amategeko ajyanye n'abimukira bikozwe n'ubutegetsi buriho kuri ubu bukomeye ku bya kera hamwe n'ishyaka ribushyigikiye ry'abademokarate rikomeye ku nyungu z'igihugu mbere y'uko haba amatora y'abadepite mu kwezi kwa 9 uyu mwaka. Iryo tegeko ryanenzwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu bavuga ko ntacyo rishingiraho kuko ibyemezo bizajya bifatwa ku myitwarire idafatwa nk'ibyaha. Mu itangazo wasohoye, umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu witwa Civil Rights Defenders ufite icyicaro mu murwa mukuru Stockholm wagize uti itegeko ry'imyitwarire myiza rishyira abantu mu rujijo ku bikorwa cyangwa amagambo bishobora kubagiraho ingaruka, ribangamiye ubutegetsi bugendera ku mategeko n'ihame ry'uko abantu bareshya imbere y'amategeko. Ubutegetsi buriho muri Suwede bwatsinze amatora mu 2022 ku iturufu yo gusezeranya kugabanya abimukira no guhashya ibyaha, bukavuga ko abantu bitwara nabi cyangwa bakora ibyaha badahawe ikaze mu gihugu. Iryo tegeko ntirisobanura amoko y'imyitwarire ifatwa ko itakwihanganirwa, ariko leta yakomoje ku kutishyura imyenda, kutariho imisoro, gukora ibyaha no kugirana isano n'imitwe y'ubuhezanguni. Ikigo cya Suwede gishinzwe abimukira nicyo gifite inshingano yo gusuzuma impushya ndetse ibyemezo bishobora kujuririrwa mu rukiko rushinzwe abimukira. Ubwo yatangaga umushinga w'iryo tegeko mu kwezi kwa 3 uyu mwaka, Minisitiri wa Suwede ushinzwe abimukira John Forsell yagize ati umuntu wari we wese utagira umuhate wo gukora ikintu gikwiye ntakwiye gushobora kwiringira kuguma mu gihugu. Ushobora Primo Media Rwanda, inkuru ya Suwede yemeje itegeko ry'imyitwarire myiza niyo dusoreje gahunda y'umunsi mu itangazamakuru ya none tariki ya 16 z'ukwa gatandatu 2026. Ndabashimiye ko mwari mudukurikiye, ndabarekera komeza ko rindi biganiro kuri urubuga mugira amahoro. Uyu mujyi kurimo amaduka menshi agurisha amatelefone, ndakura iryizeye nguramo iPhone kandi bakampa garanti. Niba nawe wibaza ikibazo nk'iki, sigaho kubunza imitima wirirwa ushakisha kuko Future Mobile Store niwo mwihariko wacu. Uhereye ku mafaranga 150 gusa, iri duka riraguha telefone zigezweho za Samsung na iPhone n'ama accessoires yazo nka charger, screen protector, cover, écouteurs, speaker ndetse n'ibindi. Kuva kuri iPhone XR kugeza kuri iPhone 17 Pro Max na Samsung Galaxy 05 kugeza kuri Samsung Galaxy S25 Ultra na Fold 7 zose nshyashya kandi ku giciro gisa n'icy'uruganda, urazisanga muri Future Mobile Store. Ushaka guhindura telefone ya iPhone cyangwa Samsung ufite ukagendana n'igezweho ibizwi nka top up, urayizana ukongera udufaranga duke tukagufasha kuyihindura ukagendana n'igezweho. Umwihariko muri Future Mobile Store ni uko iguze telefone yacu tuguha garanti y'imyaka 2. Waba uri muri Kigali cyangwa uri mu ntara, iyi telefone turayikoherereza kandi tukishyura igiciro cyo kuyikugezaho. Dukorera mu nyubako yo kwa Makuza ateganye na parking ya Beka, hakurya haba haparitse abamotari ku muryango wa 35. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 07747286 no kuri website wa@futuremobile-store.rw. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu hose ni Future Mobile Store. Gana Future Mobile Store, telefone zigezweho mu Rwanda tuzishyire mu biganza byawe.